Fin december il mercau chines Wuhan. Imper habitants del mercau en vegni malzauns. I han serviniu tos, malarculiets, febra e broides de treflat. Imper han perfin serviniu malcostes, ed in certs cas è questau mortal. La colpa de quels simptoms ai scotterina grippe normala in virus. Experts han preusut la marella il virus e se fac en che quei in nie virus che ha mai dau. Sur de quei nie virus sains pauc e per quei es ei grev de di com perigolus che lei propi. Els experts schminen che il virus se girots os in una fiera neva ch'ins vend animals vivons, paia che il virus se gisius din animal visin in cristiaun. Quei schebegge che cletg fetg de rar. Quels virus che venien d'animals san esser fetg perigolus pels cristiauns. Ni il sistem d'immun ha broides de combatter che un virus che è completamente non a conoscenz. Ad os se deras il virus de cristiaun a cristiaun.